ሃይ ቤተሰቦች ቃልዬና ቴዶ ቤተሰቦች ሆናችሁ ሰላም ናችሁ እንዴ? እኛ የምንገኘው በዚህ ሰዓት አሁን ሀጂማን አልከራማን የምንገኘው እዩ። ሃይ ጋይስ ነገኝ ዋቀዮ በኩል ጅርተኒት ስኒ ሀባየቱ እኛ ሰፈር መምጣት ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ውቦች የሚያማምሩ እንደዚህ የመሰለ ፎቅ አለ፣ አበቦች አሉ። አበረታቱ ላይክ እና ደግሞ ሆቴልም ከፈለጋችሁ መዝናናት ከፈለጋችሁ ይሄ ሙዚየም ይባላል። የተለያየ ነገር ነው ያለው እዚህ ውስጥ መታችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። አዎ እንደዛ። አዎ እኛም ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ አበረታቱን እኔና ጋሽ ቴዶ ማለት ነው። በባስም ደግሞ የትም መሄድ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ሀጂማን ፉጄራ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሰፈር ደግሞ ባስ ስቴሽን ይባላል። እኛ የምንገኝበት ሀጂማን አልከራማ ባስ ስቴሽን እንደዚህ መታችሁ መጎብኘት ካስም መጫወት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እና ፕሊዝ በእናታችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አርጉና አበረታቱን። ይሄ ባስ ለምሳሌ አሁን የሚመጣው ከዱባይ ነው። ከዱባይ የት ነው የሚያርፈው? ሀጂማን አልከራማ ባስ ስቴሽን ማለት ነው። ውድ የቃልዬ ቴዶ ቤተሰቦች እና እንደዛ እንላችኋለን ማለት ለምሳሌ መዝናናት ለአንዳንድ ነገሮች መምጣት ከፈለጋችሁ ባንክም ከፈለጋችሁም ደግሞ ይሄ ባንክ ነው። ትልቁ ባንክ የሀጂማን ትልቁ ባንክ ነው። መታችሁ ማየት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ትችላላችሁ ማለት ነው። ደግሞ መጫወት ከፈለጋችሁ ባንጋሊ ያለ፣ ኢንዲያ ያለ፣ ኢትዮጵያ አለ። አያችሁ እንደዚህ እየተጫወቱ ነው ማለት ነው። መጣችሁ ፋብትን ትላላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ደግሞ እንዲሁ ደግሞ የመኪና መለማመድም ከፈለጋችሁ ይኸው እኛ አፋን ኦሮሞና ሶፍት ቦታ ኢዶት አርገምኑ ከነትሞ ዋን ባኤ ጅራ ፈኬኛፍ ሌንጂ ኮኮላታ ወርባዳን ኢዶን አርገምኑ ከነት አርገማችሁ ኮታ አጅማኒ ወይ አጅማን አልከራማ ኮታ ኢሲስመና አከንተ ወትዳል ባንጋሊ ፓኪስታኒ ሁሉሽ ኤባዴ itti muddiirra jiran akkasanii isin jaalannaa ኮምፕሊክ ሼር ሳብስክራይብ ጎዳ እና ኡመተ ቀሽቲ ኡመተ ጃለላ ከነስን ጀና አማ አናፊ እና ከትፋ ጀቻ ጅራ እስኒን ጀዳ ወርኔን ጃለታኒ ነው አበረታታ ላይክ ሰብስክራይብ ነው ጎዳ kana fakkaata isiniin jedha. Amma kara manaa galaa jirra wal qabanne እና ኢንሻአላህ ቪዲዮ በበሬዳ ኢሳ ፋፋ ከጀኤ isini finna yeroo itti aanutti ammaa fi baay'ee badee jira Itoophiirraallee yaali jireenyaa namatti ቴክኒሻሊቲ baddeechu yaali jireenyaa namatti tolu ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱን አይከፈልበትም ማለት ነው ወዶችዬ አሁን መሽዋሪ ደማን ዝራ ማሽን በእግራችን ወክ እያረግን ነው እኔና ውዱ ባለቤቴ ማለት ነው እና ፕራንክ ምናምን እንሰራለን ኢንሻአላህ ሰሞኑን ደግሞ ፕራንክ ሲኒፍና ናኖ ከለከለ አርገም ዳላ ኩን ኢዶ ቲኬቲ ባሳት ሙረተን የቹ ዮድፉ ወርባደን ዮ አሲስ ደሙ ወርባደን አልከራማት አርገማ ባስ ስቴሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ካለ ፈካታ ስኒን ጀነት ቆቴኖች ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ቆቴኖች እና ጨበርበሬን ካ አሴ ማለት ነው warri moo asirraa nu daawwachaa jirtan nuti ummata Oromoo keessaa ummata qaaliidha. እና ወዶችዬ kana fakkaata isiniin jedha amma bakka wayii geennee boqochaa jirra. Akkasanii rakinoo naannoon kun Hajimaan Alkaraamaa jedhama jechuudha. Naannoon kun jechuudha Hajimaan. እና akkasanii mee akkam jirtan nagaa jirtanii oolmaan keessan maal fakkaata keenya bareedaa jiruf jireenyi kinoonu galgala kanaan fataa zanaa rahaa taane deemaa jirra
yoo barbaadan ofitti illee zoorsuu hin dandeenya jechuudha. Zoorsuun Akkatti kinoo deemaa jirra jechuudha zanaa jennee. Abbaa haadha warraa hojii fi ishiin immoo abbaa warraa wajjin deemaa jirti. Innaa akkasan isin jedha. haati warraa Haati warraa fi abbaa warraa hojii. abbaa warraa anatti wajjin deemaa jira miti. Haati warraa as Kino. Inna guys akkas isin jenna like subscribe nu godha please ummata jaalala. Nama warri immoo daawwachuu barbaadan warroon immoo maznaanyaaf dhufuu barbaadan kinoo iddoo akkanaa kana koottaa ta'u asirra taa'aa marga magariisa kanarra koottaa rahaa ta'a sa'aa isin dabbaretti yookaan immoo sa'aatii fataa jechuu barbaadanitti koottaa ta'u jechuudha. Inni akkasanii ummata qashtii isin jaalannaa sabikaabiz maal jedhama qabiyyee maal jedhama Subscribe wala share. wala sheer godha. Hin beekulleedha addisiidha ani wantoota akkanaa karaaf jechuudha. Innaa san waan ta'eef haati warraatti na barsiisti dhiifama kaayyoota isaasa illee. Qaaliyyee laatti haadha warraan inni qaba. Maal hin ta'a haadha warraa jechuun barqaaliyyeen tokko kinoo akkanatti jirra jechuudha. Asii Malas fideem. akkasanii kinootti Lichi kanan jaalatu Itoophiyaa. homaa rakkoo qabnu jecha har'a dhoobsaan nu jecha hin dhoobsa jechuudha. Innaa akkasanii Dubaayin jirra jechuudha. Dubaay kaamtu Dubaay warra dhufuu barbaadan akkasumas immoo warri Itoophiyaa irraa kara Dubaay dhufuu barbaadan keessan nu quunnamuu hin dandeettan jechuudha. Kana inuma gadi fuudha. Warroonni dubartootas akkasuma warroonni dhiiras yoo dhufu kinoo akkasanii mana keenya geenne Kanas cuftee. keenya muka ittiin banamu